ушуларды ырдап, өзү баштап эң башында ачып чыккан, тойго келген конокторду бир жарпын жазган болчу. Келиңиз анда, биз сөздү көп узатпайлы да Акшола жөнүндө сөз болуп калды. Элибиз дагы күтүп калгандар ошол Акшоланы. Жарайт, аткарып берейин анда. Ошол сөзү кыргыз элине белгилүү Жапар Исабаев эжекебиздин калемине таандык. Колдон келишинче аккордеон менен аткарып берейин. Can dünyamda günüm var deyip turgan, yüreğimde suyum var suyup turgan, kulağımda sıykırdı doğuşu var, kanım benim aylanıp Kareginde süretip yaşaytanım, karayım dağı kaygımdı azaytamın, alda kaydan ağılıp gelip turgan, süyüsünün dilimdi tazartamın. Başkaça bir can dünyam mergivanan, arulanan mesalan sergim anan, yüreğinde men dağı yüreğinde düttünümdü tartuğa yüreğinde men dağı yüreğinde bütün ömrü tartuğa verdim bana. Ayvale, barak kelди. Чындыгында керемет сыйкырдуу чыгарма, Ооба, бар болуңуз. Мына ушундай оондар аргын болсун деп тилейли. Эми убакыт чыгармачылык жолдун башатына баралы.